Mai ka wena ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bitin rainit lam mai thon riu dari. Asai July tarik chuit na chakyu kum singnai na chuit na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the Ko. Infal July tarik chuit na tachat. Foot Hills Naga Coordination Committee ri Naga mai luk mai jing pai ko. Indefinite ban tat kai mai. July tarik chuit na tachat ri sang ru tangkan the tiki lat lu panu mai chuang nai na bam sini state government ri right ri na bam bami tuna FNCC ri sa indau kanei. July tarik ru tachat kum singnai na chuit na pung nung ri ka hau kan mai indefinite ban tai Naga mai tuang ram ko. Nuna lau mai tuang mak na German and Tiger Roads tan ba mai Kuki militants nun tong suspension of operation camps Naga mai tuang ram ko tan khang suba mai khatni Naga mai ram ko poppy cultivation suba mai ta zau sin lau mak na ba mai ti hai nu ni mak mai indau na tat kai kan tong e chang thing kan mi tai makhan kang poppy district tongzai maral Old Castle Road Dolang Chiru Tupul Khari None Chang Tupul to None Junction khani longsai to Khaupum Road None District khau thing kan tong e FNCC volunteers nun tai ri kuki mai nun tat kalu mai ta thing na ban hai tat kai bam tong e FNCC ri cham khau ti thai tat kan mi khau authorities ri kan yu tong demand ti hai thau sulau mak na ba mi thai agitation hai ran gut puni thi kumna mi tong agitation khau ri siswai mai pa tong na ye thai state government ri ka ri lani nai tuna FNCC secretary B Robin Kabui ri sakane FNCC tong protest hai chu zak na jangru tat gut kan mi khau Government authority ri right na bami tu na pian mak mai indau kani FNCC ri asai ngan mai lung khau chu zak na ban hai tat kai bami mi hai na ga mi tuang pu pau dau tuang ram identity khani security ta ngak lau khang tat kai na bam chongi kum na mi tong protest ti hai Manipur khau nai mai na ga mai phom azu ri ma chuang lau na bami mi ta khau dilung mai nun tong rights khani concern ti hai government ri chakhwang sulau mak na bami na ga mai phom nun ri pian mak mai azu sa inda bam sini state government ri officials na lat lu ti pat mak khang tan sin thau lo mai chuang mak na bami tu na pian mak mai FNCC ri indau kane Infal July tarik chuit na tachat Zingbang akhating riu ran na riudat kan mikhaw infal tuang kabam asa kaw dui dai dat na tat kalu may nun khang kung may azu ariu na bam the infal khaw dui dai me cham tai infal west district tuang kakwa sagolban khanikwa kaital areas khawri kuang kani kum na infal east district khawri andro parking Village Compound khani kongba dandaibam khawrini guangkane State Capital kakwa Govindaji Road Maino Leira khani kwa kaital khawdui dai mai khubod ru kukan mai roi private khani public gari nun tatkalu mai khawkuk mai ariu bamthi Meteorological Center Infal tong official cham thilaina Infal Valley khawtat kan mai khwang chui na padai khawting riu ran na riu kanemi tai ri Infal tong kabam azu khaw dui dai ka haw na bam chongi Official cham thelai na Infal Valley khani ching tuang kabam asa khawting riu ran na riu nu mai tuang nai na bami tu na ti thai kane Infal biak luang kai mai dui thuak Infal River Nambul River khani Iril River khaw dui tuang level July tarik chuit na tachat Monday khaw lau chuan khwang ru khaw kumai kani tiki warning level kutang magi tu na Water Resources Department ri ti thai kane Infal July tarik chuit na tachat Department of Post Ministry of Communication Government of India ri ti thai kan mikhaw next generation APT application hai Manipur Division Council na August tarik padai kum singnai na chuit na pung khore sinsu ka hau pani the mi hai ri digital services khore tan hai tan pat inbu khang postal operation hai mi tong region khaw ka inbu thau khang tam mai yi tu na ti thai kane mi tong system ka than khaw ka lai pat khang suba me zangre August tarik kanai ngan hai plan downtime nai bampani plan downtime gan lung khaw high post office koi public transaction that kai ni tong rami mi high system goi khaw data migration validation khani configuration sukhang ka ke nai mi sangri ye tuna sakani kagan asak public tong tan tan in thui ngam lak ni mai high platforms upgrade suni me sangri ye tuna ti thai kane APT application high risk service tatumna tingam puni the user friendly supani khani customers experience sai gai inbu puni the tunani sakani mi hai postal services man sai koi khang in thui na chiuna tingam puni the tuna Department of Post re lumgai mi tai indau kane mi ta khaw superintendent of post offices Manipur division Re customers koi khau kan niu tong schedule sulau mai gan thilaina post office tat gonglau khang sang hoi kani khani kan niu tong system ka than khau ka lai pat kang suba mai lung khau mai goi ri khang in samlau khani sang hoi kani system ka than khau ka lai pat me hai re post office tong service quality gai in bu thau puni khani mi hai re public goi tong
tan hai katum na tan ngam pni inbu na postal operation digital sukani thai mai koi khanggang mai nai pni the tuna department re lumgai mai tai indau kane Infal July Tarik Chit Natachat, Tribal Affairs and Hill Department, Government of Manipur Bangkau Naimai, Tribal Research Institute, Re Tribal Frames Kum Singnei Nachit Napungu, Manipur Short Film Challenge and Tribal Lens Kum Singnei Nachit Napung Kani, Manipur Photography Competition Kang Sa Indau Kanthe, Mitong Initiatives Dai Janjatia, Gaurav Verse, Tuangduan Akatsuna, Kani Ministry of Tribal Affairs, Government of India Re, Machuanglau Me Bangkau Tithai Kantuange, Ministry of Tribal Affairs, Government of India Tong Official Statement Hilaina, Competition site Manipur khau tamru na kathum recognized scheduled tribes communities kang exclusive na competition hai langlo tongi to na tithai kani Manipur khau tribal communities sarup rigdai na khat point akhat population na ye kum na gai mai ching district nun khau lungi short film challenge to tribal filmmakers aspiring creators kani storytellers kang lalo ba me kum na film da tribals mai tuang lung mai luan culture traditions crops tribal minun tuang kaman kuk mai kabam puachai khani pari khori ka siam nuwi film tai fiction documentary experimental hapni thai hybrid khau ka siam nuwi kumna mi tai minute ru khore sanghian nu mage tu na ti thai kani short film competition khau first prize la mi khang dangka chingringu tipni second prize reaching tamru kumna third kangre chingchui tipni competition khau ngam mi khang tribal frames trophy khani certificates ni tipni inbu na special jury awards ni tipni photography competition ru team kathum tribal costume tribal festival kani tribal lifestyle khau namnuwe photography tong first prize khang chingchui second khang chingru na pungu kumna third khang re chingru tipni ngam mainun khang tai tribal lands trophy khani certificates ni tipni inbu na bai mai kan ru khangni tribal lands merit certificates khani dangka chingthum tipni Photography entries kang August tarik damru kum singai ni china pung hai last date ni kum na short film entries roi September tarik ru na pung kum singai ni china pungu tingzin khwang pungu nga lung khau submit sunu wei kalam thai inbu launi mi koi roi phone or WhatsApp number +917085154750 kore Thai inbu launu wei Infal July tarik china tachat Central Khani State Security Forces on joint team roi July tarik china tachat Monday khauri bansin phai kha ringu na pungu kumna tamai thu chingkhat phai sruk ringu na kanai ching district nun kau operation tat kai khri nim tau kan the kumna tat kan me jang nei thup lung khau roi ri bansin phai nai rik dai na pung kumna tamai thu chingnai phai thup rik sanai na chanai nim in phang tang kani ri bansin nun nim in phang kan me tai Churachandpur Fezol Kangpukpi Chandel Khani Tengnopal district khari ri bansin nun tai Manipur Police, Assam Rifles, Army, Khani Central Armed Police Forces Ray Counter-Insurgencies Operation tat kai kan make how nim tau gai kan tuangi to na official statement kau hi kane ri bansin nim in phang gai kan me tai AK series rifle M4 carbines, SLR, Insas rifle, sniper rifles, pistols kani bai my country made tamaye inbu na tamai tu chingkhat phai sruk improvised explosive devices Tamru na chikyu, hand grenades ru na katum, vernaculars padai, communication sets ru na pung kani telescope akatu na nim in pang kani to na report kau tihi kane. Valley District kau ni July tarik na charug nung operation tat kai kan me kau tai, Infal East, Infal West, Kakching, Bisnupur kani Taubal khore, ri bansin rig secure tamai tu pai snai na tachat nim tau moy kani to na statement kau tai hi kane. Guwahati July tarik na tachat. Journalist Preeti Chaudhary ri India Today's exclusive podcast host na Assam Congress MP Gaurav Gogoi khau BJP government ri Northeast hai kala me azu phungwang lawba meda nang nu ni dai tuna than megan khau BJP government bang khau Northeast hai kalang tipat bu lawba me khani kuk mai azu patba mai re asai Ntuan to bui pat ni chu to mai sanga magna ba me tuna sakani Gogoi ri Manipur the example suna sana Manipur state hai kalang tipat lawbam gaye Manipur the tingkum ru na pung kathai thuihan Laubam thi mansai tong panti khau aman mai mak na akup na dai thau mai nai ngam ni na chu infrastructure kan economic development nai ni mi hai chu sak mai nai pu khau ringam khangde tu na sakani north east khauting kum chui hai dai thau mai ma ke kalam thu communities tun ka khau chu sak mai te ma ke tu na sakani BJP government bangkau development zankau mansai azu ta kalang tipat laubam the department zankau inchup mai la san sulongam make gogoi re Assam khani Bihar khau tingkum pum duidai me hai re lung si me khau thui kai lau tan tan ba me tiki aniu to bui thia khau mi ta zau sin kho
show to mai thu phu pat ngam mak bam the India eastern border khau lat lu katup na pat bame kadai suna Bangladesh border khani China border khau lat lu pat katup bame Myanmar khore drugs khani nisha pot alat me thia khau phungut bame tiki western front khau lung lau ba mai kuma north east bek thang thu lau mak na bame tu na sakani eastern border nun haini west bek thang kumna inthuk na lalau khang ka ge nai the north east khau cross border issue ethnic tension infrastructure gaps rui issue pai na tinai lobam the tuna gogoi ri sa indap kane Tamenglong ting nai luan jui luang bu tarik chui na chikyu kum singne na chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan muak na ye ting sin zing bang ting rai na ye jui luang bu tarik tamru kum singne na chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan muak na ye ting sin zing bang ting rai na ye Mấy cơ quay na kinh in suy na kinh lau mực khám tá Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biệt trên rệt cái ngàn mạng ngà thuần của quý. Sai khương thu chăm hay khẩu rình ngàn lau thế. In thuần lau thuần khoang rụ mà khai cây mê gan rủi. Kinh in sạm đà lau khô thuần của thầy.